Ivan Čulin, provokacija vod 4. Kettlebelli 24 kila. Tri standard šipke. Prva 45. Druga 60. Treća 75 i još 5, 10, 5, 10 za zadnju kilažu, tu ćemo dodati. Sad mjere. Ajmo skupa ovo izmjeri. Ti drži. 155, 30, to se govori. I vamo je. Još ćeš jedan put dole snimiti. Dobro. Tu, to je to. A to je to. To. Ti kad kažeš ja ću te stisniti. Hoćete stisniti start timer još ili? Dobro. 2, 1 timer. Može. 4, 3, 2, 1, kreni.